Evo nastavak. Nastavak. Vozač se pregreo na uzbrdo pa smo morali da pauziramo. Mašina mu je otišla. Otkazao volan. Otkazao. Ljudi, puka vam je kardan! Da ga zaletim. Ne, da ga zaletiš bre. Gdje ga zaletiš? Da bi ga pustio na ler. Pusti ga u ler. Vum, vum. Tov. Kole majmun. Kad gleda ovaj klip ima nas ubije. Evo još malo, još nekoliko metara stižemo do našeg reli vozača Predraga Mladenovića Šopa. Evo ga gore na brdo. Snimaj gore. Evo mu je kuća. To je taj čuveni Jugo. 150 šutakara. 1-3, 120 konja. 180. Koliko ima memorija? Ma ima. Da ga pusti na ler. Stani, zoro mlada. Znaš kako dobro ve? Ti priča. Ove kamere što su stavili danas na reli. Stavili na hopu. Taj migavac. Migavac? Sad ginemo. Ne ginemo. Onda smo u reku. Vozač pljuje kroz prozor. Koji prozor ovo je kabrio? Kabrio. Pa i... Kabrio jeste, ali... Fora. Odno se ništa ne vidi, pa nam puta ima da idemo ko šuter. Oća! Mršu pizdu lepu materinu! Neće nas više juri, tu mu je teritorija, Majke ti ga! Gotovi smo! Nema, ne stižu. Bežimo od kučića. Ne, tu mu je teritorija, neće do teritorije juri. Neće više, a? Neće. Pička usrao se. Brži smo njega. Idemo. Ćao. Ovdje ler. Vozač je izbacio... Izbaci ga iz brzine. Lele, kako idemo, Ide morča. autobus. Tav. Koji je ovaj autobus? Snimamo ga. Cigari! Šuti bre. Dolazi neki auto, stani. Mu drma kavez. Lala, gledaj sad ove rupe ovdje. Nećemo, rupice. To, drž se. Ne, ništa, pa ništa ne Drž se. se kamermane. Nema. Sve je dobro. Sve smo dobro prošli. Zaleti ga, majstore! I pusti ga. Gaure! Ne, znaš, dobro stanem i ne zvekam, ne udara me mnogo. I vozač je opet izbacio mašinu Na leru. na ler. Još destinacije, još nekoliko metara. Evo, polećemo kao... Kako duva vetar, 35 na sat. Kako idemo brzinom svetlosti. Krivina. Idem pravo ili desno? Pravo. Idem ulično se ceći. Izašli smo sporednom ulicom. Kako ne bi uletili u krivinu 200 na sat. Da. Ovdje ima govna od ovce.
ovce, znači Pazimo maksimalno da ne oštetimo mašinu govnima. Iva prvi deo, drugi deo, U prvom delu nema nigde govna, u drugom delu. u drugom delu govna koliko hoćeš. Gle ovdje kolika bara baš. Znači, Tu kad bi to prošli ne bi više izašli iz nje. ću ispadnem, čekaj malo, znači mnogo sam se povukao nazad. Aj ne veze, ću drži valjda, do tamo. Hop! I izašli smo opet, Na autoput. samo ga polako voziti da ne ispadne kamerman iz kabine. Tako. Stigli smo Stigli smo odakle smo i u pošli. centru Brestovca. To je najvažnije. Sklanjem bre to, da mogu da prođem sa Ferrari. Ćao, prolazi, ćao, zdravo. Ne svani zora mlada. Ćao, čao. Gdje se mačo? Kamermane, pazi glavu. I evo, stigli Evo, smo. Kuc. Sad, Stigli smo na destinaciju. destinaciju odakle smo krenuli. I Brestovac.